Hello? Is anyone there? What's on the table? Well, there's nothing. Oh, apple, orange, butter, carrot, milk, bread, mushrooms, tomato, egg, cheese, bananas. Yay! Jabuka, pomoranđa, maslac, šargarepa, mleko. Ali čekaj, ovdje uz apple stoji još jedna reč. An apple. I uz orange, an orange. A uz butter stoji some butter. A uz carrot, a carrot. A onda se ponavljaju. Some milk, some bread, some mushrooms, a tomato, an egg, some cheese and some bananas. Kako to? Zašto to? Zašto ovi Englezi moraju sve da komplikuju? Čekaj, ne paniči, razmisli. 3 reči se stalno ponavljaju. An i some, što znači mogu da grupišem reči i da dobijem a carrot, a tomato, an apple, an orange, an egg, some butter, some milk, some bread, some cheese, some bananas, some mushrooms. Da pogledam sliku. A carrot, imam jednu šargarepu, a tomato i jedan paradajz, an apple i jednu jabuku, jednu pomoranđu i jedno jaje. Pa ovo je lako. I an stavljam kada imam samo jedan komad nečega. Some butter, maslac ne mogu da brojim. Milk, ne mogu ni mleko. Bread, to mogu. U stvari ne. Mogu da brojim vekne hleba i kriške, ali ne i hleb. Sir ne mogu da brojim. Aha, pa ovo je lako. Some ide uz namirnice koje ne mogu da brojim. Ali čekaj, banane i pečurke mogu. Ok, grupisat ću ih onda ovako. Sad mi je sve jasno. I n ide uz brojive imenice u jednini. Countable nouns, singular. A some uz nebrojive imenice, uz uncountable nouns i brojive, ali u množini. Jao što sam pametna! Još jedna stvar, da vidim zašto je nekada a nekada n. A oba znače jedan. Čekaj, šta sad sa tim strelicama? Pokazuju mi prvo slovo imenice. Ovdje počinju sa c i t, dobro. A ovdje sa a, o, e, a, e, i, o, u samoglasnici. Aha, c, t suglasnici. Znači, kada je nešto jedno, a počinje suglasnikom, reći ću a. A carrot, a tomato. A kada počinje samoglasnikom, reći ću an. Spremna sam za vežbanje. I'm ready for an exercise. Give me one. Da bi im bude lakše, prevodit ću ili n kao jedan, a sam kao nešto maslaca, nešto hleba. Wine, jedno vino, ne, jedna je flaša, vino se ne broji, znači nešto vina, some wine. Eggs, ima ih više, some eggs. Bread, 2 hleba, ne, 2 vekne hleba, hleb se ne broji, nešto hleba. Lettuce ne brojimo, pa će biti some lettuce. Crvena paprika, jedna je, a red pepper. Zelena paprika, jedna je, a green pepper. Cheese, ne brojim cheese, bit će some cheese. Melons, ima ih 2, bit će some melons. Jabuka, jedna je, a apple. Ne, čekaj. Apple počinje sa moglasnikom, znači bit će an apple. Da, tako je. Onion, jedan je, a onion. Ne, počinje sa moglasnikom. An onion. Pineapple, jedan je i bit će, čekaj, počinje na p, znači bit će a pineapple. So, there's some wine, some eggs, some bread, some lettuce, a red pepper, a green pepper, some cheese, some melons, an apple, an onion, and a pineapple. Well done, Ivona. Help yourself. I can help myself. Can I have an apple, please? Thank you. And an orange, and some butter, a carrot, some milk, some mushrooms, a tomato,
an egg, some cheese. I said some cheese. And some bread. Thank you. What's on the table now? Well, there's nothing. I took it all. Bye.